Uba alam bak starwel marngar presiden barim ga khasi student union balakli ya nega jekren bar ka sarkar ka balakli do menteri rang ba jela konrad ka sama mentasni ulong ba ka executive committee ka batmai jong ka seng khasi student union ka balalam khmat daw samla remon kharjana la dawa nak sarkar ban shim ya garai ban persya ti urnium haying dorbar habakran hiklap thai kubor hadin gajing yakren baga sarkar uba lambak starul marngar loong ba mantagasni lai baga sarkar klawan ra yakarai hapo yung darbar ban persya ti urnium hakaba lai shimanta lajan baro kemele kai ga ba ki kwa ban ong ba kamde ban klap perdet hadin habut kaba kaseng kakwa ban pensngeu hakane jekendo baga sarkar mta gamit halor santli ki machnawa kaba khmat e kaba kaseng klabu kalong habide ba ka jepas kapaj ba ya Shri Cement Company kaba kaseng kadawa ban penduk pendamno but when kamno shipor yu DC but SP jong East Jantia Hill District hadin blathir sani bha ka sarkar klapan i laga jungnia but klapoi hagawi garai ban thung yakan hun tokit ka balai loi habide ba ka MRSSA arja khan reu ka sarkar klawan ra ga chimpkla house nam arjara arpho kabalawan ra ya kunrup kunram bat poi shublan bat sya ka sarkar pedeng bat ka sarkar pedeng kalapan ya ka chimpensai na ka sarkar jela bat kladon ru kibalai ban ujor ya kane ka an sing bishar hagane je kran ga sang kwa ban i ba khirda ban talasi commander gde ban yengno namar kidan khat pratli kumbala pridang haga an araja khanreu haga bade bar ka umling kinlej ban jurib lang ban sedang no kane ka kular kelawan no menteri rang ba kejela bar kumjuru ya garata syara habede bar kani krim kitip bagane ka dei ka kam jong ka sakap pedeng bar kladon ke je kran ban kenia kendo bar ki bor jong ka sakap pedeng ban yakren markhmat halor ki kendrum kendram hapo katai ke jaka ajing sumar habede barka thungkam thungjam ha MPSC BDSC ka sarkar kala penduno ya ka korupsi ya ka korup di kendang hab ban bishar benya namar kesuthu habede barka an kamdei ka basung uba lambok server long ba ha kane nyakran klayo kumba 90% kamdei sispa na sispa kijingdawa ki ba ka sengla bu ahmad ka sarkar kilong arphotuli manta ke bu ahmad e santali ya kiwai kinang ye beteng ban yakren habede ba kijing syakem kinalam kaseng kimdawa ki yakren ya kimat kijura kasyong ka jinstat jong sarkar kumno banle ulong kabangan sa batai ye ka jing yakren ba mata kasni halor ki santri ki mak jingdawa kani ka ba bodi batmai jing alam jong somla remon samla penkemen bat samla ruben kawai ka jingdawa ka banakong pot ye kedu nangkong ye sarkar tolong ba lada ka sarkar ka chupun snow ba ka yang ka nongrem jong kwaj ba ban persya jingti urnium ka seng hut bibor ngia benai mensuang ka dawa ba ka di benle de kam ta ka wan ra ya ka solution haipo ying dor ba khawa ngi la yasaki mene ngi ui ba jan bro ki nong mikmat ki la sebenta bat ngai i ba ki dan lang kaju ka nongrem ban liang ya ta ka solution bat ngasu dan tanggawi ki jinget baya ke ig bil arai hapo ing do bar soan ki represent nam ta ka sur jupai ba bat nganget ba kam dei ben kelak hongkong bat kam dei ben kelak dan adi nabot kata ka panangkong ba na ka leng juga seng snop ben rai ha jing ya kendu ba ka sarkar mta sngi halo pisan teli ki mat jing dawa ka bang ibu nangkong hang kata ka jinglong jeman jing jia saki ai belajar bolong ka public hearing nam jaban Shna itu ka Shri Cement kejimat jindawa kalong ban scrap itu public hearing lani ban suspend ru yau DC ban SP kiba hakte ke district hak jing ya tiada jing ya tai ke bala jrong ka sarkar ru kala pen i le jong pidaw binogrem bat le pun mandur kita jing tiada tai kalong ban tono taka independent committee ban inquiry itu jing ja ki bandan bukti kan kli di belong lai duit DC SP nondon benta IRM bat kita ki state hodar jong te jakar kendon berkan liat bian pabian om dei tang bakin haban ti benia jenglong jeman jengjia public hearing dan ki hab kani komiti kan pedru ya jenglong jeman jong ka memariam jaga nomor kidon kiksha kidon kikrem kidon kicakarep bat kom tarter bat langba kani ka fact finding committee badalap yenu kiba bakla nanti kamtam public hearing kena jeng penstom kata kalong ba kejeng yakren nak yang jong keseng bat mila banjur bakat ba kena ka fact finding committee kampat dep ya kari kuat
kita kijing persang bat kita jing sedang jing treju kena siri sumen lipen sange totally sange bat telah nginget paksakan bat dekat juban lak ladaka keren mentah ni dekat jing tre kenya syakmat tinggi lu misa hada je perdat bang kata kepon banangkong kepon ke baar ku ya keren sepang ke implementation sebagai MRC ke bala long an urus nem arja khandri ni sutu ka wara stu ka men hu arja rapau ka dan gi isbun ki kenrum kanram ki bala penlong pat ye ka an pan poi su gubernur na gubernur pan poi pan stokar India andai na kalian ka skar dia kala pan ka jing pensai na sukar jala bat filosakiru ki por ki dondu balik sepo ka jing bisar pan challenge ye ka an ka thau arja khandri handai khadu ka wai ka ko du kala su penkot no tu ka kias bat na kalian li joka seng ko mangi trang bengi anglur ba kita ki kherdop bantalasi mender kita mendiang no wat ni sutu idan jin hadu ka pratri kita ki kherdop ba la produk haga an jong arjar khandri andai ga e bengi ko aban ong kolong ni sutu jule se kenam la bat sna baro khat ni ngi ko ba itu ki belum top priority ki jaka ka sarkar de sedang marmar arjar khandai kita saki ka sarkar ka khap ribon ko umling kawan ok klam covid kalan cekak cek itu virus kemudian hadin mata usnya mi lamut penjeng tak fut apakah keseng galai pensenge de kajing yakran mata kasih ne kaliang siam kular bat kubur ba ya kanti umling sedang marmar bat kan sadandu ka join inspection di caka penyebit binia kenang ba ya kata ka kedop bantal si ban cek mender kan sedang do anti po umling bat kham tamru anti po rata sira anti po ijen district idon ki jerwat haliang jongka khendau ko siap hoj man swala dep identify ki jaka handai idon ki kadi gabri jong ki kuai ki tempo ti trai jaka ki masuk entala sam ban wat ko wi keniru ki labu lakum nu sabnai pendap no ban wat ban yo jaka handai ke betul nanti umling ba don lupa kamut ba lakum nu hapu arbanai ikmi nanti ba kene khrop kene yang no kum ka yang hai por maswa kajing start jong jong government nomor ka ani la kadau habdon hi na kaliang police department habdon hi na kaliang jong labor habdon hi na kaliang jong tourism habdon na kaliang jong education tibat inbolang jaka khnang ba ka state ka jing terkam kita gi benta ke ba kaliang jong ka jiakren ta ka singi ke ba sarkar kala kubur ya ki ba na kaliang jong ka seng kala dawa isu jong ne grem misoto ba kadai ka central subject rai hati kupor la pelong ki bat kaliang juga sarkar jelak la intervene tu por ban ular bandon ke joint delegation penyekren ba sukar India hari kane padang panding sa ka jing kaliang ki menteri sarkar cukup kot ke kia na wei so wei tinaliang juga seng ngim suk man song than bat naliang usiam loong baya keju ka memorandum ta kedot khas cukup ki isu ulapan poi hakti jong uta nyun mesta pada pej cukup ke kia bat kalau ke sarkar jelaro kalau kular ban tenli nanti ya ka seng berkuai ban penyo appointment na kaliang ko seng kaliyo ko kran direct bat ni minister concern bedai bat ka isu jong negrem makibon ki jerbat jong ka hapo negrem ka bangi na ka por spor ngiyo snow na ka por spor bat ni kwa bang tai kalong no ka bayat guarantee kabiadai bat kini ki kajing kataga transparent har kom tungjam ka bakaseng ka jukren na ka por om tangham MP siri buat di DSC babun di kiba ni juga keren ila pen snow ba yaki personal interview nam ta grade B and C kadalu kadi dem pendu no andai na kaliang jongka sarkar kala pertikana ba ya kasi andi la pendam kadan stang ya ka B kendiap bagi am dan ki belong complication haban examine dengan kmi nanti ba sarkar le ya ki badan kamtam bat khamtam ka jing khot jing subah haka tumkam tungjam haknu rupen kalong khot subah ngan supan kelmau de ho arjar akusab ba kaliang jong ka sarkar kala thau ka reform committee bala kri di ba Frederick Karkongo ban bahas jing terikam jong ka MPC ila ai ki ajmut na kaliang jong ka seng bat ngai iru klasim jing ajmut jong ki ru pokmat jong jalat ki stakeholder bat kata keju komiti kala submit government bat kidon kat totally kiba kampis kala pentrikam bat ngidang pan detail ke hak detail isu kita kiji ke komiti kala komiti kala hak dokumen kenang ba niyo penjina isu le kom bekalong
kita kidon bentang kiba kaseng kala ajimut nam tapan ba ke kisi kilarung kita katok pen penjana susu bat kidon kibuni ki jewat sutuk betengku bakaan kam dai ke basuk handai ilese kat remi isngi kendon ki jingkala bat kita ki pentai bang hap penakala nak por kenang ba takah jeng angdot ka jeng terang nak liang jong seng bat ndai tang jong ki siu jong babun balang kita ki jingrung khang dien kita jing ya sempisan tai tang badon itu ki MLA tam itu officer yo kam soba kandi bandu bandam no de tang kita ba de hok ban yo ai kan yo la de menum imdan kan no ko ji konyo mesiem mrai kai bengi yang kan ngorem kalong ka thung jam hapo ko jala habaro cepat man kadi belong transparent de kita ki benta ki ba ya keren ke sispa andai ko bong nyu poposen tekimat king dawa kong pa jing do jo ki siu kilorong pat kumakran na kong mene ba kinang ron kisle kita belum very technical ke ba nakaliang ke si bamta ke se song pakhat ba kuno ban parjana isu is ki benta ke ba don jing sok kerdot hang ni hantai